umuntu ni iki? Nk'umuntu usenga nemera ko twaremwe mu ishusho ry'Imana. Bibiliya ikatubwira ko Imana igizwe n'ibice bitatu: Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Nemera ko natwe ariko twaremwe umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, abenshi niho tubona, kenshi tukanibeshya ko ari bo twebwe. Igice cya kabiri ni amarangamutima, feelings, ubwenge, emotion z'umuntu, emotions. Igice cya gatatu ari nacyo gikomeye cyane ni roho. Roho ari ryo shusho ry'Imana, ari umwuka Imana yadushizemo. Noneho ibyo bice bitatu, umubiri ariho tubona ufite agaciro gato cyane kurusha amarangamutima, emotion, ubwenge. Nanone ubwenge, emotion bikagira agaciro gato kurusha roho. Roho niyo muntu, ni nayo ifite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwacu. Ubushize nababwiraga ko iyo roho yatuvuyemo ntacyo tuba tukiri. Ariko abantu bakoresha roho bake cyane. Dusubiye no mu mateka y'isi yose ntabwo twabona abantu barenze 100 wenda angahe. Ni bake cyane. None ngiye kubaha ingero z'abantu batatu bahinduye isi ariko bakoreshaga roho. Gukoresha roho, kubona ibitekerezo, kubona insight, kubona ubumenyi udashobora kubona ku ishuri, udashobora kubona ko wize ukaminuza. Abo bantu batatu nashaka kubabwira: wayoboye movement yo kwibohora y'Ubuhindi Gandhi, wabohoye abirabura bo muri Amerika Martin Luther King, wabohoye abirabura bo muri Afrika y'Epfo Nelson Mandela. Abo bantu batatu bahinduye amateka y'isi